ni inkuru y'akababaro ibashe kuba yatangazwa muri aka kanya y'uwo bita Pasiteri Antoine Rutayisire bivuga ko yaba yakoze impanuka. Nyamara iyi nkuru ni nkaho ishengwe abantu benshi. Iyi nkuru abantu benshi bashe kuba babyibazaho, ushaka kuba wakaza ute ese bigenze bite. Usibye ko hari abantu b'ibigoryi batangaza inkuru ugasanga bagamije guhamura abantu. Uvuga ngo iyi nkuru aho ivuye kuri cano bita Zayona 250. Iyi Zayona 250 muyitegereje mukayigenzura neza musanga nta makuru mpamo aba ahari. Ni ukuvuga ngo nimujya kumva inkuru mbere y'uko mukora komenti, mbere y'uko mubaza kwibaza ku by'iyo nkuru, mujye mubaza mwareba inkuru ya mbere ibanza ese ivuga ngo iki, ese hari amakuru mazima ibihwerawere nk'ibi ngibi biba byarakoze. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko wenda Pasiteri Dogiteri Antoine Rutayisire yakora impanuka, ariko mu by'ukuri hari udakora impanuka se, ariko se ni ukubera iki bashyiraho ngo RIP, ngo rest in peace. Ahubwo uyu muntu bakagombye kumujyana mu rukiko. Gutangaza ko umuntu yapfuye, ibi bintu ntabwo byakagombye kubaho. Rero nshuti bavandimwe, nshuti z'itorero, nshuti za Rutayisire Antoine, ndagira ngo mbabwire ko by'ukuri uyu mugabo ari muzima. Uyu mugabo ntaho yagiye, arakomeye. Turasa kuba twanamuvugisha twumve ko ameze, ariko mu by'ukuri Pasiteri Antoine Rutayisire ameze neza, ari we mu rugo. Murabona ni ukuvuga ngo hari abantu baba batifuriza abandi kubaho, ariko se kuba yapfa bikumariye iki? Kuba yapfa bimariye iki? Ahubwo icyo dusabwa ko ari ugusengerana kugira ngo Imana ikomeze iturinde, Imana ikomeze iduhaze ibyiza. Nshuti bavandimwe rero, ndagira ngo tubasabe nimba mutarakora subscribe, mukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo video zose dukoze zijye zibaza kuba zabageraho. Ushobora no kuba warakoze subscribe ariko utarakanda ku nzogera. Nshuti bavandimwe, kanda ku nzogera kugira ngo ujye notification ya video yose dushizeho. Naho ubundi mureke abantu b'ibigoryi, ni kuvuga ngo hari abantu ubundi reka twibuke, hari abagabo b'ibigoryi babiri ngo bagiye gushinja Naboti, ngo baragenda bashinja Naboti ngo abagabo b'ibigoryi ngo barabaguriye. Hari abagabo b'ibigoryi rero bameze nk'aba Naboti, nk'uyu nguyu watangaje ngo Pasiteri Antoine Rutayisire yapfuye. Mu by'ukuri uyu muntu yaragamije iki? Sinzi niba harya buriya YouTube nta kuntu bafata umuntu watangaje ibihuha bakaza kwa bamuhana. Antoine Rutayisire, turagusuhuje aho uherereye, wowe n'umudamu wawe n'abana bawe ndetse n'itorero muri rusange. Rero inkuru nk'izi ngizi zijya gica mu matwi ya bose, abantu bahira ubwoba, abantu baribaza. Ariko kuba Pasiteri Antoine Rutayisire kuba yapfa ntabwo ari ibintu bitangaje, no kuba undi wese yapfa ntabwo ari ibintu bitangaje. Rero rwose ntituzapfa. Rero abantu nk'aba ngaba nshuti bavandimwe, mujye mubirinda, mujye mumenya ko hari abaturwanya, hari abatuyiga. Mbamenyesha ko iyi nkuru ya Antoine Rutayisire atari impamo, ahubwo ari muzima. Ntabwo rero ibinyamakuru nk'ibi ngibi bivuga ibihuha tuzabiha umwanya. Ntabwo abateka mutwe nk'aba, kuko uyu nguyu wayishakiraga views, ariko muri aka kanya turamwiyamye atuvire ku mupasiteri. Muri aka kanya turamwiyamye atuvire mu muryango. Ntabwo twadikiranyije. Nimba ari views byo arazibonye, views zigera mu 4,000 mu masaha 9 arazibonye, nagenda ryizo ngizo. Niba gusa mufashe Zayona 250, Zayona 250. Uyu mugabo n'ubusanzwe ntabwo atangaza inkuru nyazo, ni content yishakiraga. Rero haraba, ariko uyu nguyu nawe nitwamurakarira nindigira nabi. Iyi nda izatujyana mu bibi, iyi nda izadukoraho.
gusa mukomeje mwagurinda ngo muzarira kuri YouTube musebya abantu, ariko abantu nk'aba ngaba tugiye kuba twabahagurukira. Hari undi wari warakoze inkuru ivuga kuri iyo mbabonye ndaseka. Dore kiriya kigore uko kireba ngo nibyo ngo yapfuye, ngo twabibonye kuri channel. Nimba se mwabonye mubonye kuri channel zingahe? Ndabona Claudine wo muri Kenya yanditse aravuga ati by'ukuri yo Pastor Rutayisire twamukundaga, mu by'ukuri mutubwize ukuri yapfuye. Claudine ntabwo yapfuye, uriya ni ibihuha byazanwe na channel ya Zayo na 250. Ntabwo yigeze apfa, ahubwo ni muzima. Twagerageje kumuvugisha, nimero ye twayibona, ariko ejo ndaza gufata urugendo mbashe kuba nabanya amakuru nyayo yimbitse. Rero ibihwerahwere nk'ibi ngibi, ibirego ryo nk'ibi ngibi bivuga inkuru bidahagazeho